أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga palanggunganan namo haagama Islam. Yari kami ini kikita niyo ha TV bihaon ha program si Nidaul Islam sarta yari nakalamod iban si mga kaguruhan na to biasing kikita niyo sila ini intumukbal kato tanyo nasihat patumtum haruman ini labi luwa ini iban namo ini hi Ustaz Al-Amin siya intumukbal kato tanyo ini muhadara atau nasihat haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sumagawa ha di namo pahikatukbal kaniya hibutang nato na atau hitukbal nato na amo na ni pangukawan sin ayat deng Quran hasupaya mahinang sabab ini hika ukab isab sin pikilan nato tumay masing kasabunalan insyaallah subhanahu wa ta'ala hitukbal namo pahambuk damikyan guru si Mahad Muro anak sin mudir si Mahad Muro guru namo kalasan biakan Syekh Muhaimin Syakili itukbal namo siya in mangu kabikatu sin tilawatul Quran la ghair wa naruga ingdenkan Syekh Abdul Sabur Syakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Alhamdulillah, barakallahu fik. Syukran ala tilawatihi tilawah tayyibah wa jazakallahu khairal jaza. Amunad to ini diungog na to mga katawtay mga na agama Islam ini pangukaban sin muhadara program duman ini bianakan Sheikh Abdul Sabur Shakili dengan sabyad to ini murah-murahan niya to mahinang ikaukab sin pikilan na to tumayma iban makahati sin pamandu dengan Allah Subhanahu wa taala iban dengan pamandu sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dawikyan hari namo pa ikatukbal tuud pa amun lecturer na to haruman ini aun ini mawa namo sadyahi pakila misanyo kakilahan na atin niya ihipa acknowledge namo kanyo sarta insya ini bilang din ha mga longta mamaid ka tu tanyo sabab na nabilang siya rin ha mga natayma na kabul ha pagpangadji ha Madina al-Munawwara dimihil siya kato tanyo ini hilalaungan kabtangan ini pamaid din kato tanyo sarta kalu-kalu in mahinang sabab in pag tayma kaniya hatin niya mahinang sabab sin hika pagpasampay niya resab kato insyaallah ha pagdatong niya mari sin pamandu din Allah Subhanahu wa taala iban din hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tawakon ko in hambuok taymang hud ini manghud dasin hambuk guruhin doon nagbasa kato Quran anak day si mudir si Mahad Muro al-Islami tawakon namo way naruka ingdengkan al-akh Shamir Muhaimin Shakili itukbal namo kanya ini siya na ini bahala pila-pila na itukbal niya kalimat kato tadukatan mahuli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amun biya nasabbotin guru na to kalasahan biasin kan Sheikh Latif na inaku ini mamaid kanyo pa mga kabagayan ko makakilaka ko pa mga makasika ko iwan pa mga mamaas ko na wala ko magsarang sukul pa mga kaguruhan sing kami biya sing kenda apatuan Jakaria Muhammad apatuan Ishaq apatuan Abdel kenda apatuan Jabidi apatuan Saupi apatuan Burhan apatuan Misli iwan si mga kaustadya-ustadyahan din doon naghihindo Barbara biya sing kenda kadayang Masing kadayang Adelina kadayang Maymuna iwan ka nabudayang Idjong
In sila yung naghindo kamo. Hawak to ko kawata. Sambil pa waktu ini. Sambil habiyaon magtutulak na ako pa hula Madina al-Munawwara. Inshallah. Na inshallah pangayon nyo tuda ko duaa. Inamuin ma-achieve kanya angot-angot ko. Hakabuhi ko. Iwan mo ako magsarang sukol pa ina ko. Pa ama ko kalasahan. Ina bangkaw sa pamabya. Yanda ko nagdurungog na mo ako'y pahati kay mo sin ina ko malas ato daw kay mo. Inlasaw kay mo bang mo sadya kaingatan way sali. Dunya akhirat inlasaw kay mo ina. Mapatuda ko bang sa pamabya nakapasakit ako si pangatayan mo. Inya tuway ko tudya tutiyod. On wakto biya daon ta ka biya wakati ka biya magkulit-kulit biyahan na mapatuda ko. Na kung malasa to daw kay mina bunal to dad to. Na amuin kuan ko kanyo, pasampay ko kanyo na pangadji ka mo. Pangadji ka mo marayaw, salta pag-school ka mo. Ayaw nyo hinanga, basing kaywan na namoy nag-i-school, na hinang nila kuntara yung pag-school. Sab may tato, sabab si pag-school, meron sila nakapangadji. Na niya, tubukon marayaw yad to. So ipagpangadji, bang nato kay ingatan, fiyardo ka to yad to. Pakatan Muslim, siuray no sugwang bawae. Nasoy natutod, tuyuan. Ayaw na tuya sa katan, wakto na to rin doon na pag-school. Sab malupasing kawuhi na to bang kita nyo, wayroon kaingatan haagama. Ayaw kita amoy num yan, makontento na kita. Sab mengat da ako magsambayang, magzazakat da ako. Naghinang da ako marayaw, ayaw. Sab asuho na to yung bara na to bang biyariin ka. Uminang kita nyo, hapangatod na to ibadat, di na to misan kaingatan bangunin dalil. Na ayaw. Na inshallah, salam iwan ka sila sa kanyo rin doon. Iwan ambok makulang kurito Santa Catalina, Haji TV sa Kili, iwan hasawan niya, Haji Darwisa, malasatod kami kanyo. Salam doa kanyo, inshallah, ingkitan nyo katan, kahidayatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukol. Alhamdulillah, namuad to inday ha mga inikaptangan di yung na to, hambuk tay manghud, siya to balikan na mo, ini mga yu kamaapan, hisiyusiyo na, in biya mga long ta, kaya tukbalan niya, ini bang awang biya mga sala, uno-uno na kamo natin makahati, sin ini long ta kamaapan, liupuas ding Allah subhanahu wa ta'ala, na murah-murahan, ini pangindoan na to, Allah subhanahu wa ta'ala, katanda kita nyo insyaAllah, amun mahinang kita nyo makaingat pag-agama, pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, demikian ini pangindoan na to siya, bangman makawa niya, imaksud, amun niya angan-angan niya, mahinang siya hambuk din ha mga manghindu sin pag-agama, di hahula ta sambuangan, labi luwa na sila ini asalway pagduarwa, ini tubuanan din ha mga ini ulama, muna-munay nama niya, mudir na mo, doon na maahad muro, biyakan Sheikh Muhammad Shakili, demikian iba si mga anak, ini magulang hain doon, Sheikh Salman, Sheikh Abdul Sabur Shakili, then ha mga ini tubuanan long ta, ini magpapasampay, si panghindo si pag-agama, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ini hapwas niya, ang patuambuk guru, amusadya na wala na ini long ta nakaabot mari, atawa wala na biya long ta natakdir, makahadir pa haduman ini i-invite na mo adto sa hati ko sa absin layo sinamon mga lokal niya bang do makadwero na sa sakatan niya nando mga siya kamapan ini sarta hilapay na to sa pangindua bang man siya makatalus iban makawa niya rin sa imaksud sin pagpangaji nila ha Madina ha Al-Munawwara biyakan ini Sheikh Yasir Husin in siya hambuk day sa din ha mga mudarris long ta guru doon ha maad sunna pag mudiran hi Sheikh Zaid Ukfimya sarta in siya yaon din ha mga bilang hafidul Quran din ha mga hafid nakatamat sin ini Quran dito kulang labiha ini Marawi na way narugaing din kan Sheikh Yasir Husin kalo insyaAllah subhanahu wa ta'ala mahinang sawab indin ha mga hipagduan na to ini makaabot sila si maksud nila amun niya angan-angan nila
makapasampay sila sin kasabunalan si pag-agama kawa deng nga pamando sin Quran iban deng hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puas tay ngadto mga palanggunganan namo kataw tay manghuran ha agama Islam ini hati ko na amuna tulid ha mga ikapahati namo haruman ini balikan namo na kamo na makahati iban kamo na ini maingat long ta uno-uno na ini ka ini matali na to ikarayaw si pag-agama ikapagtulong tabang na to diha para kala pag-agama karna di akan sin syara wa ta'awanu farmasin Allah Ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan pagtulong tabang kamo para kala inang marayaw iban pagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala wala ta'awanu alal ismi wal udwan ay ko mo magtulong tabang pahikawak ni rusa iban hikapagsagga sinaantara niyo nari nga sabab ini mga katawtay mong huran na agama Islam ini hati ko na mamarahay nadto in din ha mga pangukabi na mo kaniyo itukbal na mo na in program haruman ini in siya ini pakilana mo daranday sa pagkarukan na to diha TV station bukas na hati ko ini naka-lecture sin mga last year yadto ini siya ini din ha mga mudarris day sab sin Mahad Muru al-Islami sa tayin hula niya na long tabo kung siya tutug diya sa buwangan na karisad dyan nga ngadji sa ta yaw do na Mahad Muru inasal-asal sin hula nila yadto ha kabasalan anakun sin guru na to day sa Mahad Muru biya ka na Sheikh Hakim Muksin inshallah karukan na to da siya piladlaw bihaon umalihalin na siya kuno sabab sin ba guray sab siya rin matungday nga hula nila na hitukbal na to na kaniya way narugaing dengkan Sheikh Al-Amin Amilusin falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل جلاله وتقدس ثناؤه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الصالحين وقائد المجاهدين صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلموا تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga katawtay manghuran ha agama Islam muna hitukbal sin kita niyo in sa lagu pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala magsarang sukul kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala sa taod-taod pagsukur hasabab karna masi namayan in kita niyo biusan sin Tuhan na to Rabbul Alamin kabuhi masi namayan in kita niyo biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumuran hasufaya ramayan mausal sin kita niyo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dan sabab yadto in hikadihil na mo maniu tiyo pangadjian harum ini amo na in pagtawagon fitnatul qabr uno baha in pagtawagon fitnatul qabr long pasin kaulamaan sin kita niyo in fitnatul qabr وهي سؤال الملكين للإنسان بعد موته amuna lang niya siya na in pagpangasubo sin dua malaikat doon hamano siya hapuas sin kamatay niya
Alhasil mga katautay manghuran ha agama Islam, intiap-tiap manusia sibu da ingkeaunan niya bariman, ibansin mga sila tao kafir, apabila in manusia mapatay, aun jumatu sa lagu-lagu fitna doon halom sin kubur sin siya. Amuna in pagpangasubo sin dua malaikat ha manusia hapuasin kamatay niya. Uno baha in pangasubo, uno baha in sa lagu-lagu pangasubo sin malaikat katu, apabila in kita halom na pakuburan sin kita. Ingaton sin kita ni mga katautay manghuran ha agama Islam, aun pagpangasubo sin malaikat halom sin kubur, subay kahatihan sin tiap-tiap manusia. Pangasubo mangsia pangasubuhon di hadunya landu illuhay niya. Sumagawa biddain pagpangasubo didto haadlaw halom pakuburan. Uno bahain pangasubo kato sin malaikat. Asubuhon baha kita sin malaikat yaun, bang nakakadtura kita pataas sin langit, atawa kan asubuhon baha kita sin malaikat, bang naabot tarain upat pidyo alam, atawa kan asubuhon baha kita sin malaikat yaun, bang nahinang da kita, amuin sa lagu-lagu, manusia di hababaw sin dunya ini, in darajat niya. Mga tay manghud ko ha agama Islam, hatihon sin kita ni in sa lagu-lagu pangasubusin malaikat muna-muna, amuna in parkala pagtuhan sin kita niyo. Parkala pag-agama, damikyan parkala kahinapusan rasul bang hisiyuin piarasin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw sin dunya ini. Amu yadto in pangasubo mga tay manghuda agama Islam. Hasupaya tumarang in mga ini, uno juma to hamanus siya, apabila siya doon na haalam kubur niya. Hadis kaya baita hay Imam Bukhari, an Anas ibn Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاهم الكن فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك إلى النار انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال فيراهما جميعا يعني المقعدين. Dan sababit mga tay manghud ko ha agama Islam, hadis kaya baitahi Imam Bukhari, hadis din kan Anas ibn Malik, kaya ridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya. Sabunnal-bunnal in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda, innal abda, idha wudi'a fi qabri, sabunnal-bunnal in manusya, sabunnal-bunnal in ipon, apabila siya hibutang na, doon halam sin kubur niya, watawalla anhu ashaba. Apabila in manusia mapatay na, sarta hibutang na siya doon halam sin kubur niya, sarta manay kuri na kanya in mga panaiban niya himatod maun kanya pakubur, diurungog pa bunnal tod sa bunnal tod, diurungog pa sin manusia ini, in kulanas sin taumpa sin himatod maun kaniya palau pakuburyaon
diurungog niya pa biglaon siya buhion sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tay manghud ko haagam Islam, hang kasasaat in manusia, apabila siya mapatay, bang siya doon na halom sin kubur, diurungog niya pa inkula na sin taumpa, sin himatud ka niya maun pakubur, biglaon siya buhion tuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bigla dumatong indua malaikat. Sarta palingkurun siya lumingkod indua malaikat yaon, sarta inhipamong nila, ma kunta taqulu fi hajar rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Unin hikapamong, unin hikabisara mo haini usog kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tay manghud ko haagam Islam, bang inkiaunan sin manusia bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon dain ha mga hipamong niya buat malaingkan, ashhadu annahu abdullahi wa rasul. Naiksaksi ako sa bunnal-bunnal insyayan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban insyayan daak sin Tuhan Rabbul Alamin. Fayuqalu lahu, sa mamung kaniya in malaikat, undur ila maq'adika minan nar, kad abadalakallahu bihi maq'idan minal jannah. Long sin malaikat, paggain kiaunan niya bariman, long sin malaikat kaniya, atud bakaw falilingkuran, atud bakaw sililingkuran, halom sin afinar ka jahannam. Bunnal tuod, paggain kiaunan niya bariman, giantian kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piagantian kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala lilingkuran, dan halom sin surga. Dan hasabab yadto mga tay manghud ko haagam Islam, in bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, way pagduaruan niya, masuko niya, in bubutangan, ililingkuran, halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu da inkiaunan sin manusia bariman iban nagkukufur, hipakita yadto kaniya, hipakita kanila, in bubutangan, halom sin afinar ka jahannam, iban sin halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tay manghud ko haagam Islam, subay na to hatihun, in kamatay ini, apabila in manusia mapatay na, ando kailo, tumtumon sin siya, iban sin ako, aun tuan pagpangasubo, halom sin kubur, bang ini tanyo kahatian, ataw akan di kajawaban, lando makaulong-ulong in kitanyo. Bang in kitanyo na ako rabar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang in manusia bariman da pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon dain ha mga hipangasubusin malaikat bat malaingkan kajawaban niya sadya. Pagga in manusia bariman, nakajawab sin pangasubo yadto. Fayunadi munadi, manawag-tawag tumawag in manawag-tawag taas silangit, an sadaqa abdi, afrisuhu minal jannah, wa albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah. Long sin manawag-tawag, Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabun nalong niya in ipon ko, yakni in bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yadto, hanigin niyo siya sin hanig, hanig halom sin surga. Hangkan na mga tay manghudahagam Islam, in bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, pahanigan in kubur niya, hanig halom sin surga kiyawa. Minsan pa in kaunan sin manusia, hiyanigan mudi in kubur niya, bang in kiaunan niya kafir ataw kan munafik, na inyadto minsan pa in piaghanig mo bulawan, gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala, hanig opposite niya dahin haafinar ka jahannam.
Afrisuhu minal jannah. Iban hanigin siya sin hanig halom sin surga. Wa albisuhu minal jannah. Iban patamungin siya sin tamungun halom sin surga. Tamungun dain ha surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waftahu lahu baban ilal jannah. Iban ukawin siya lawang harap maum palam sin kubunya lawang halom sin surga. Taimang hud ko agam Islam. Kana naman na sin manusia. Indayaw sin parasahan minsan siya doon halom sin kubur. Kana naman niya na inhamut kahamutan niya na in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna ukab in surga. Kana naman niya na indayaw sin parasahan minsan siya doon na halom sin kubur. Damikyan wayapsahu lahu madda basyarihi. Iban paluagon sin Allah subhanahu wa ta'ala in laum sin pakuburan niya, in hulaan niya halom sin kubur, in tanda illuag sin kubur, sin manusia beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala, amu in madda basyarihi, amu in tubtuan pangatud sin manusia di hadunya, amu yadtu illuag sin huhulaan sin manusia beriman halom sin kubur niya. Taimang hud ko agam Islam. Tumtumun sin kita niyo. In bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala pia parihala. Siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon pa siya halom sin kubur. Kana naman niya na indayaw sin farasahan. Kahamut-hamutan niya na in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paluagon pa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In huhulaan niya doon halom sin kubur niya. Sambil di pamamarahin niya ito mga taymang hudahagam Islam. Habiyad to na indayaw sin farasahan. Habiyad to na ilingkat sin huhulaan sin bariman halom sin kubur. Sambil makapamung in bariman niyaon. Ya Rab, akimis saa. O Tuhan ko, tindugan ng kiyama. May ta makaangan-angan in hambuk bariman. Hipapakiamat ng dunya. May ta makaangan-angan in hambuk bariman hipapakiamat na in dunya. Hasabab karna mga taymang hudhaagam Islam, mabaya na in hambuk bariman, sumud palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagsud pa surga, subay na ba'da na phatis saniya, hapuas na paghuyop sin sangkakala huyop hikarwa. Dahil hasabab yadto, makapamung in bariman, hipapakiamat na dunya sabab mabaya na siya sumud palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabin surga asal kiyahatihan sin kita niyo mga taymang hudaha agam Islam. Hangkan na iya angot-angot sin bariman. Ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. In surga sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na makaangan-angan in bariman habiad to na ilingkat sinhulaan niya kubur. Hipapakiamat na dunya sabab karna in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala way sa banding ilingkat niya mala aynun ra'at. Wayroon pa mata, wayroon pa bakas mata nakakita atau kan wayroon pa bakas mata nakakita di hadunya. Bang biyarin ilingkat sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan makaangan-angan in bariman sin biyad. Wala uzunun sami'at. Iban in surga in tanda silingkat niya. Wayroon pa bakas tainga nakarungog bang biyariin ilalanganan atau kan sound sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khatara ala kalbi basharin. Iban in surga in tanda silingkat niya. Hangkan makaangan-angan in bariman hipapakiamat na dunya sabab wala khatara ala kalbi basharin wayroon pa bakas kiyugdan iangan-angan sin pangatayan sin manusia bang biyarin ilingkat sin surga. La ilaha illallah mga taymang hud ko hagam Islam. Sambil makaangan-angan in bariman ya Rab akimis syaa sabab mabaya na siya sumud palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taymang hud ko haagam Islam. Tumtumun sin kita niyo.
in huhulaan halom sin kubur, lando in kasigpitan, lando in kahalubiluhan, bang in kiaunan sin manusia minoy faalam yaun, paalam sin kubur yaun, nagdara sin sa lagu-lagu fardusahan. Bang in kiaunan sin manusia minoy falam sin kubur yaun, in kiaunan niya bardusa, naghihinang sin hinang maksiat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in manusia, apabila mapatay in manusia bardusa, asal siya tiatagaran sin malaikatul azab. Tiatagaran siya sin malaikatul azab, kawaun in nyawa niya dahon pataas sil langit. Pag abot biyan palangit panagnaan, di siya tuan palanjalon jaga sil langit panagnaan. Sabab mayta, tay manghud ko haagam Islam, mayta di palanjalon sin jaga langit panagnaan, inyawa sin manusia yon. Sabab lando inni ibal lando in bahu niya. Hati niya inyawa sin tao bardusa, iban naghinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, lando inni niya, ibal lando in bahu niya hangkan di palanjalon sin jaga sil langit panagnaan. Sambil makapamu in jaga sil langit panagnaan, kan siyo tak lang niya nyawa yan, lando in bahu niya, lando in niya yan. Long sin malaikatul azab, amo na say nilang niya in nyawa hikuan, anak hikuan, pagnganan hadun niya hikuan, wala nagtag-ifon fa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya imingat sin Quran, wala siya nangadji sin Quran, dahil hasabab yadto long sin Tuhan na to Rabbul Alamin, bugitan niyo lang niya inyawa niya yan, sambil hibugit sin kamalaikatan halangit panagnaan, pagbugit sin kamalaikatan halangit panagnaan, sambil pag-agawan siya tundukon sin kamanuk-manukan, sambil dumatong madto pajasad sin manusia ini inroh niya. Tay manghud ko haagam Islam, habiyad tu raisab, pagdagpak sin nyawalihan, sin nyawa sin manusia yaon, maun pajasad niya, asubuhon siya sin malaikat, sin farkala amunin pagtawagon fitnatul qabr. Asubuhon siya sin farkala pagtuhan, asubuhon siya farkala pag-agama, asubuhon siya banghisyon kahinapusan Rasul, fiarasin Allah subhanahu wa ta'ala, mari pababosin dunya ini. Hasubpat sin hadis, fa'ammal munafiq wal kafir, fayaqulu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, fayaqul la adri, kunta aqulu ma yaqulu an-nas, fayuqal la daraita wa la talait, wa yadribu bima tariku min hadidi darbatan baina uzunai fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa sakalain aw gaira sakalain. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subpatin hadis, ampain tao munafik kafir amin bardo sa Allah subhanahu wa ta'ala, asubuhon siya sin malaikat, unin hikapamong atau kan unin hikabisara muha ini usog kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hatihan na to mga tay manghudha agama Islam, in bardo sa fa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya wayroon dahin ha mga hijawab nila buat malingkan la adri, di ko kahatihan, di ko kaingatan. Hambok riwaya, hahu la adri, di ko kaingatan. Asubuhon siya simfarkala pag Tuhan niya, isin Tuhan mo, hahu la adri, di ko kaingatan. Dahil hasababit mga tay manghud ko hagam Islam, long sin malaikatul azab, la daraita wa la talait, ikaw na yalong niya inwala nangadji, iban wala na masa. Piarahan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran, wala mo piyangadji.
piarahan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, Quran wala kau minsan namas sa kanya. Dahil hasabab yadto, hasabab in manusia berdosa, sambil luwakon siya sin malaikatul azab, pukpukon siya sin malaikatul azab sin basi, hapukpuk makaminsan sadya, sambil sumilawak in manusia ini, sin silawak amad, amuin silawak lando in kusog niya, in tanda sin kusog, sin silawak sin manusia ini, ia ajab halom sin kubur, yasma'uha man yalihi gair sakalain. Makarug in katan piapanjar sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya. In katan piapanjar sin Tuhan na to Rabbul Alamin di hadunya. Makarug sin azab, siksa, halom sin kubur, buat malingkan amurain dua pihak, amurain dua parkala, manusia iban bangsa jin, hindi makarug. In mga kahayup-hayupan, in katumbo-tumbuhan, makarungog ini, sin siksa, azab, sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kubur. La ilaha illallah, mga tay manghud ko hagam Islam. Dahil hasabab yadto, paggain manusia bardusa, fa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil tumawag in manawag tawag hataas sil langit, an kazaba abdi, fa afrisuhu minan nar, wa albisuhu minan nar, waftahu lahu baban ilan nar. Long sin manawag-tawag, nang himuting long niya inipon ko. Yakni in bardusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila taong munafik kafir. Dahil nasabab yadto lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa afrisuhu minan nar. Hanigin niyo siya sin hanig. Hanig dahin haapinar ka jahannam. Dahil hasabab yadto mga tay manghud ha agama Islam. Hangkan nawala na siyara sin agama Islam in apabila in manusia mapatay indi napahanigan ilom sin kubur niya. Sabab minsan mo pa siya hanigan, bang in kiaunan sin manusia bardusa. Minsan pa in paghanig mo kanya bulawan, atawa kan sa halga-halga na, paghanig mo doon halom sin kubur niya, bang in kiaunan sin manusia bardusa. Muy maun pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, gantian, pagantian sin Allah subhanahu wa ta'ala in hanig niya. Hanig din halom sin apinar ka jahannam. Wa albisuhu minan nar, iban patamungin niyo siya sin tamungon, tamungon din haapinar ka jahannam. In tamungon sin manusia bardusa kayo, magpatalibon kita niyo mga tay manghuda agam Islam. Waftahu lahu baban ilan nar, iban ukabi niyo siya lawang, lawang, halawm, harap maumpalawm sin kubun niya dahin haapinar ka jahannam. Kana naman na sin manusia yaun halawm pa siya sin kuburin ajab, in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana naman niya na in paso, in ngi sin parasahan, sambil wayadiku alaihi kabrin, kabri, hati niya, sambil gipitun siya, gipitun in kubul niyaun, gipitun siya sin kubul niyaun, gipitun sil lupa, hatta takhtalipa fihi adlalu, sahingga magbaliskat atawakan magtungkakali ing gusok sin manusia yaun. Dahin hasabab yadto mga tay manghud ko haagam Islam, suway tanyo hatihon, lando makabuga, bang inkiaunan sin manusia doon hapakuburan niya, bardusa inkiaunan niya, ando kailo, lando in kabinsanaan. Gipitun kau sin kubur mo, sambil di mamarahirid to in pamakay mo, gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala din haapinar ka jahannam. Hangkan na kalagihan kato tanyo, subay magsaddiya, subay kita niyo mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in manusia way pagduarwa, katan manusia di hababaw sin dunya, magkamatay na sadya, makananam na sadya kamatay. Subay kita niyo,
magsadya, mag-ibadat kita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in ajab halom sin kubur landok makabuka. Bang in kita ni kiatagnaan na siksa alam sin kubur, sambil nan madto, labi luwa na didto halom sin api neraka jahannam. Hangkan na mga tay manghuda agama Islam, bang in kiaunan sin manusya miyatay na, wayroon na magmumpaat kanya uno bang uno. Wayroon na hikamumpaat kanya, minsan pabiyarin in taud sin pangalta niya, minsan pabiyarin ilaggo sin kawasan niya di hadun niya, minsan pabiyarin in taud sin ahli niya, na inyadto, di da makaagad kanya madto palom sin kubur. Hangkan na long hiali, karamallahu wajha. Tawag-tawagun niya in halom sin kubur. Apabila siya makalabay, haigad sin kubur, tawag-tawagun niya. In agi hiali, karamallahu wajha. Ya ahlal makabir, inna buyutakum kad sakanaha rijalun gayrukum, wa inna amwalakum kad iktasabaha rijalun gayrukum, wa inna jawjatakum kad tajawwajna birijalin gairikum, hadha khabarun ma indana fama khabarun ma indakum. Qal fawallahi law syaa Allah an yatakallamu laqalu inna khairal jadi taqwa. Long hiali, karamallahu wajha. Apabila siya makalabay doon hakakuburan, tawag-tawagon niya in tao halom sin kubur, hinagi hiali. Ya kamu tao halom sin kubur, ingat kamu, hati kamu, sabunnal-bunnal, inbay piagtuyuan nyo biyangon hawaktu kamu hadunya, bunnal tuod piaghuhulaan na sindukaing usog den kanyo. Ingat kamu tao halom sin kubur, inbay piagtuyuan nyo biyangon hawaktu kamu pahadunya, ingat kamu, bunnal tuod, piaghuhulaan na sindukaing usok den kanyo. Bunnal, inim jimatuna. Sabab di da magad kato, di da kita kubulon halom sinbay. Minsan kita kubulon halom sinbay, habay tabong galuri dad magpumpaat kato. Bang in kiaunan tabardusa, ando kailo, inyad to hikabinsana pakato, mga tay manghud ko haagam Islam. Long fahiali, karamallahu wajha, wa inna amwalakum kadiktasabaha rijalun gayrukum. Iban ingat kamu tao halom sin kubur, sabunnal-bunnal in mga pangalta niyo piagtuyuan niyo iusaha waktu kamu hadunya. Ingat kamu, piag-uusaha na, atawa kan iuusal na, sindukaing usog den kanyo. Piag-uusaha na sindukaing usog den kanyo. Bunnal in pangalta ini, minsan pabiyarin in taud sin pangalta tadi hadunya. Minsan paagon kato nen pangalta di hadunya, na inyad turi da makaagad hipakubul kato. Minsan lang ta na paagaron hipakubul, paagaron hakubul ta in mga pangalta, bang in kiaunan tabardusa, inyad turi da hikamumpaat kato. Gamayan hikabinsana pakato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna jawjatakum kad tajawwajna birijalin gayrukum. Iban sabunnal-bunnal, ingat kamu tao halom sin kubur, sabunnal-bunnal in kaasawahan niyo, atawa kan asawa niyo malingkat, hawaktu kamu hadunya, yung suran niyo sin sa taud-taud ungsod, giastuhan niyo sin sa taud-taud gasto, ingat kamu, aun waktu magbanarado kayong usog den kanyo. Maghapin in mga parkala ini. Sabab karna mga tay manghuda agam Islam, minsan pabiariin illa sa sinasawa mo. Minsan pabiariin illa sa sinasawa pabana, wayroon makatawakkal amoin magad in asawa yaon magpakubul habanan niya. Wayroon magad asawa, amoy long ta namang mapatay in bana amoin magad, maun palom sin kubul sin banan niya. Tay manghud ko haagam Islam, in parkala ini, minsan pabiariin ilaggo sin kawasa tadi hadunya, hikawin tara ini, hangkan na inkalagihan kato tanyo, subay rakitanyo, huminang sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sin perda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amura inin mahampit tanyo, amura ini in hikaligtas kato tanyo, mabot in kita ni muwi na pahukom sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Long hiali karamullahu wajha. Amu ini kasuy-suy namo kanyo na suy-suy ni sab kami bang uno biariin in kahalan nyo rin doon. Long hiali karamallahu wajha pa Allah sapahan ko fa Allah subhanahu wa ta'ala bang sadya magkahandak in Allah subhanahu wa ta'ala makabissara atau akan makapamung in tau halom sin kubur yaon sabun nal tuod way pagduarua an yatakallamu laqalu inna khairad jadi at taqwa. Way pagduarua in hipamung sin tau halom sin kubur yaon sabun nal tuod in sarayaw-rayaw luto amura in kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yadto tay manghud ko ha agama Islam in sarayaw-rayaw luto madto palom sin kubur amunin magmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala huminang sinkatan dia akan niya ibal lumayo sinkatan piang langan niya. Sabab mga tay manghud ha agama Islam tumtumun sin kita niyo in kamatay lando tuod makahalubilo atau akan lando tuod makabuga bang in kiaunan sin kita niyo bardo sa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di damaun ha mga sila bariman amuin mga sila himihinang sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyadto di da makabuga sumagawa in makabuga bang in manusia miyatay na sadya wayroon siya nakapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lugay niya buhi wayroon siya nakahinang sinhinang dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala amu yadto in makabuga tay manghud ko ha agam Islam siksaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kubur sambil madto siya sumud palom sin afinar ka jahannam. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin manusia apabila siya mapatay amuin di na magmumfaat in uno-uno na kawasan niya di hadunya in pangalta niya in kawasan niya in anak asawa niya di na yadto sumagawa. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun kiyabay ta di long niya idza mata ibni adam in qata amaluhu illa min salas syadakatun jariyah ilmun yantafi'u bih wa waladun salihun yad'ulah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila long niya mapatay nen anak afu Adam yakni manusia mabugto na in parsugpatan niya sibuk da parsugpatan niya pamanusia labi Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala yakni wayroon na bistahun kaniya karayawan minsan pa siya magsambahyang doon halom sin kubur di natay maon sabin siya miyatay na minsan pa biyariin inhinangon niya halom sin kubur di na ito hikapagmumpaat kanya buat malengkan long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu farkala in ini masi-masi aun karayawan madawhat sin manusia minsan siya doon halom sin kubur hatihon na to kuno bang uno intuy ni hasupaya ma-apply sin kita niyo minsan kita niyo ridto na halom sin kubur ando kailo masi-masi ramayan aun karayawan tanyo magtubod-tubod minsan kita ni ridto halom na sin kubur. Muna biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sadakatun jariyah amunin pagtawagon sadakatun jariyah bang in kiaunan sin manusia nakapagsadaka siya amuin lugay niya buhi amuin hawak to siya hadunya nakapagsadaka siya sadaka jariyah uno-uno na parkala sadaka kaya dihil niya hatay manghud niya labi luba na tuod nakatabang siya pagpabangon ha madrasa atau akan ha masjid atau akan nakatabang in pangalta niya kaya pagsadaka niya pagparayaw tubig atau akan uno-uno na mahinang hikapaglagi sin manusia di hadunya amo itin pagtawagon sadakatun jariyah amin ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala bang in kiaunan niya hawak to niya buhi
na-apply niya in pagtawagon sadaqatun jariyah na ini bang in kiaunan niya na kapag napakasya, na kapag sadaka siya pa masjid, na inyad tu masi aun karayawan sin manusia, magtubod maun palom sin kubur niya, minsan siya doon na halom sin kubur. In katan si masambah yang doon ha masjid jaun, aun percent niya, masi aun karayawan niya, magtubod maun palom sin kubur niya. Damikyan bang siya nakatabang hamadrasa, biagbangon hamadrasa, na taymanghud ko ha agama Islam salukay in madrasa yaon paghihinduan pagpangadjian sin mga manusia amin nangadji pagingatan sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala salukay in yaon iuusal in madrasa yaon na aun masi karayawan niya tumubod magtubod malom maon palom sin kubul niya minsan siya dito na halom sin kubul. Inhi kadua niya ilmun yantafi'u bihi. Hindi mabugto. Makakawain manusia karayawan minsan siya doon na alam sin kubur. Amunan ilmun yantafi'u bihi. Bang aun ilmu niya. Amun hawak to siya buhi pa. Kaya panghindo niya ha manusia. Kaya panghindo niya in ilmu niya yaon. Amun ilmu din ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya rihil niya kaya panghindo niya pagkahin niya manusia na inyad tu masi aun karayawan madawhat sin manusia yaon minsan siya dito na alam kubur niya. Labi luba na bang hinduan niya na hinang paalim na hinang paguro na biyariin na baha mga taymang huda agama Islam in karayawan hidil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. In hikatu niya, di mabugto in karayawan sin manusia, minsan siya dito na alam sin kubur, amunin pagtawagon, laong sin Rasul, wawaladun salihun yad'ula. Bang aun anak niya, salih, kiyabin niya diha dunya, nag-aamal, naghihinang sin hinang marayaw, kiyabin niya hawak to siya dunya pa. Aun anak salih na paintol niya ha agama Islam na inyad to mga taymang huda ha agama Islam masi aun madawhat niya karayawan minsan siya dito na halom pakuburan sin siya. Tu farkala indaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi in karayawan sin manusia minsan siya dito na haalam sin kubur. Na taymang hud ko ha agama Islam subay na to apply yun in mga nasabot sin Rasulullah sallam sababin ini way pagduarua bang kiyabayta niya hadis sin Rasulullah sallam na inibunnal jumatutud ha manusia. Hasupaya ramayan di maon kato tanyo in pagsusun na apply yun sin kita niyo makaruwang pa ini dahil ha mga karayawan na hinang tanyo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ando kailo in mahunit doon bang in kita niyo in pagsusun na to dito na hakubul nari na ito magmumpaat kato tanyo in pagsusun minsan pa mag-uno na kita niyo na madawhat tanyo sadya in siksa ajab sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in kiaunan sin kita niyo pardusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sababyad to mga tay manghud ko hagam Islam tumtumun sin kita niyo lando tuod masigpit in kahalan sin manusia haalam sin kubur. Sabab karna bang in kiaunan niya bardusa lando to din kabinsanaan. Sabab isa-isa mo halom sin kubur sambil gipitun pakaw lupa yaw lando in katigid luman niya wayrun ilaw niya. Sambil ukaban pakaw dain hapinar ka jahannam lawang kananaman mo na in pasok. Biyariin na mga taymang huda agama Islam bang in kita niyo dito na halom sin apinar ka jahannam bang in kiaunan sin manusia dito na hitilakbo sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin apinar ka jahannam. Sabab way pagduarwa kaya hatihan sin kita niyo bang in tao mapatay hangka sa saat buhiun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pananamun kaniya bang in kiaunan niya bariman kananaman niya indayaw sin parasahan.
bang in kaunan niya bardosa ando kana naman niya resab in kasiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dum adlaw mga tay manghudha agama Islam in kita niyo ini tiyatawag-tawag sin gume. Tiyatawag-tawag kita niyo sin lupa. Subay kita niyo magsadya. Sabab di tanyo kahatihan in pangmuran sin kita niyo konsum ko nisa ando in ako atawakan in kamu manay ko ridindi na wayron makaingat sin ajal kamatay sin manusya hangkan na hakatan waktu suway kita niyo magsadya bukun sadya in pagsadyahan sin kita niyo amoin kabuhian nan diha dunya sababin kabuhian nan diha dunya ando kailo magkalanyap dakatan sa in parihalaon tanyo tuod amoin kabuhian nan sin kita niyo hadlaw akhirat in yadto salama lama bang in kita niyo minuy na parahmat sin Allah na in kiaunan niya bardosa ando salama lama in siksa azab sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tani. Hadis kudsi kaya baita in lupa manawag tawag kato tanyo mga manusia agi sil lupa ya ibni Adam al-yawm ta'kulu alwan min at-ta'ami ala dhahri wagadan sa ta'kulu kaddudu fi batni. Ya ibni Adam, al-yawm tadhaku ala dhahri, wagadan sa tabki fi batni. Ya ibni Adam, al-yawm tafrahu ala dhahri, wagadan sa tandumu fi batni. Agi sillufa, ya kau anak afu Adam, yakni mga manusia, bihayaun yan kamu nangaun kaun sin indaginis kakaun hatay kudko. Konsum ko nisa. Sumud da kamu mari palom sintian ko. Kaunun da kamu sin indaginis mga un halom sintian ko. Tay manghud ko haagam Islam. Tumtumon sin kita niyo in kiaun taniyo. Dain ha Allah subhanahu wa ta'ala rizki kato. Tumtumon sin kita niyo. Subay kita niyo magsukur. Subay kita niyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna in mangi niya, amuin kumaon na sadya kita niyo sin kakaon. Di hababaw sin dunya ini, di minsan kita niyo maingat magsarang sukur. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sin kita niyo ingkatan nagpapanjari sin indaginis di hadunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ando kailo, subay kita niyo maingat magsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna in lupa asalin ini bang di tanyo mara atawakan di tanyo maparayo in kaagi tanyo di hadunya ando illupa lando maminsana day sabkato. Long pasin afu Adam, long pasin lupa ya ibni Adam, ya kau anak afu Adam, bihayaun al-yawm tadhaku ala dhahri. Bihayaun yan kau nagkakatawa atau akan naghak-hakatay kudko konsum ko nisa muy da kau mari palom sintian ko tumangis da kau long pasin lupa ya kau anak afu Adam bihayaun yan kau naglalami-lami atay kudko konsum ko nisa muy da kau mari palom sintian ko magsusunda kau sin mga nahinang mo. Long pasin lupa ya kau anak afu Adam bihayaun yan kau na namong tamong sin indaginis tamong hatay kudko ando kailo konsum ko nisa long silupa muy da kau mari patian ko tupot kakana daputi in maramo. Tay manghud ko haagam Islam in katan ini in katan uno-uno na di hadunya ini di dayad to hikapag mumpaat kato hikabinta rentunya minsan pabiariin ilaggo sin kawasatari ando kailo inyad to hikabintara di dayad to magad kato minsan hipaagad kato in mga pangaltata na di dayad to kapag mumpaat sabab di dahi kapag lagin sin dito di dahi kapamibugas atau kan di dahi kapamimakaon sa unin hinangon sin kita hasupaya ramayan madawhat ta in kasanyangan na mag-ibadat kita sa bunal kapag ibadat
huminang kita sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban lumayo kita sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya ramayan in kita niyo magparasahan atau akan sumannang dito halam sin kubur, sambil in kita niyo sumud palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga tay manghuda agama Islam, amuyad tuin hikarihil na mo maniutiyo pangadjian kanyo, murah-murahan aun mapuso nato maniutiyo karayawan atau akan ilmu inyad tu hikakusog sin pag-ibadat sin kita niyo, sabab bang in manusya di sabutan sin kabinsanan atau akan sin pakuburan na anduk kailo di niya kananaman, di niya kahatian atau akan masih siya himihinang sin maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na murah-murahan in mga manusia kulangin pag-ibadat nila, murah-murahan kalu-kalu kumusog atau akan in mga sila to di mag-ibadat, kalu-kalu mag-ibadat na amuyad tuin hikarihil na maniuti pangadjian harum ini, murah-murahan madauhat sin kita niyo in kasanyangan di hadunya labil ubat natul kasanyangan hadlaw akhirat. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiruhu li wa lakum wa li sairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, mga kiaulungan sin Allah, ito tanyo na diungog in amuin sa lingkat-lingkat pangadjian tiukbal sin guru tanyo biakan Sheikh Amin Amilusin. Amuin ha lecture niya hindo neto nakapamintang kita niyo sin kahalan sin manusia. Amuin di magibadat na tantutod kabinsanaan halom pakuburan. Sa pantun napatta tanyo hindo ning kahalan kasigpitan sin manusia di magibadat in kabinsanaan niya halom sin pakuburan. Dahil nga sabi ito mga kiaulungan sin Allah, in kita nyo mag-us-us tuod, magibadat pa Allah Ta'ala, iban pagtawbatan in mga kasaan na hinangsin kita nyo. Masya Allah, damikyan, diungog tanyo raisab, in amuin mga lecture, mga parman, hadis, biya na sin, tu parkala yatto, mapatut tanyo pagsaddihan, amu yatto mga umat Islam, mapatut pagsaddihan, tu parkala yatto, sab, amuin, pagsadak kajariyah, hikaduanya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu kaya hindu tanyo, hikatunya waladun salih yad'ula, amuin anak tanyo marayaw mag-ibadat mangayo kato dua tu parkala mga kiaulungan sin Allah, siabot niya kato tanyo hinduon yatto mga umat Islam malingkat to yatto amu yatto in sadyahun tanyo sablong niya hinduon yatto hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos na yung katan pagpuas buat malingkan hatura kuman. Dahil nga sabi ato amu yatin sadyahun tanyo babayari pakato yung tanyo in kabuhi. Ampalong tabiyaon long tabiya dakuman atinya sapi mandangan in siya sadya na inyat mga umat Islam bukun na ito haturan biya na sin mga pagpito pagto inyan bukun na aturan mga umat Islam. Amu yatin tu yatto sabang kita nyo mawala wala na rin diha dunya na amu yatin masi in amuin sumampay kato biya na sin siabot sin guru tanyo hindun, masya Allah, na hari palong ta amuin makapagtambol kita nyo yari inambuk amuin natay maray sa Bajamia Islamia nagpasampay sin salamduaan niya iban sinambuk tay manghud kuyat to tay manghud na to kaya nakita tanyo ya kan Tuan Sheikh Samir Sakili na inhambuk iban niya wala na nakari hi Tuan Sheikh Yasir Husin yarin text niya indoon ipasalamduaan niya biya sinin siya anak hi Haji Yasir Haji Husin iban hi Haji Sakib Husin. Salam dua maas niya, amati maas niya. Damikyan magpasalam dua ako ha mga kalawlasyaan, halower kalarian, ha mga kapantunguran, hinda Sakib Kiram, iban katan nasin family Kiram, halower iban damikyan magpasalam dua ako ha mga lasya kuyaon hakatalina bugok kanda kahadji Rajak Salim iban pakatan kataw tay manghuran hatiranan salam dua kasila sa kanila katan iban kanyukatan amuyat to
yan kanda haji yan iramin salam dua sinambuk tayo mangutan biya kan Tuan Sheikh Yasir Husin yaon naghindo hama hadsunna na tayo aray sabsiya hajamia islamia murah-murahan mga kiaulungan sin Allah pangayuan ta sila tudua amuin madawhat nila in miya maksud nila sarta insyaallah ta'ala in sila ini Tuan Sheikh Samir Muhaimin Sakili iban Tuan Sheikh Yasir Husin mahinang tanyo guru dakula dan dihawla tanyo amuin magpatarrang manghindo kato sin pag-agamatan nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan na biyayaon paduahan tanyo aming guru tanyo insyaallah ta'ala falyatafaddal fadilatu mashkura Sheikh pagkalong ta sunnat long ta sin amuin programa tanyo da'wa salafiyah bang long ta sin nag-lecture siya nang dumuan insyaallah ta'ala falyatafaddal fadilatu Sheikh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.